Febli. Kupu-kupu terbang melayang. I love you sayang. Ngalir Pak Boker, malu aja itu. Adi cari logo, Adi cari logo, Adi beng. Tapi kelas berpikir. Isinya sudah Bapak. Asik ya, dia tuh ada jalan melempar. Ada yang mohon beri. Oh, mana sih? Kena munyi mani ngaku tresna gampang nage nandan anak Allah uliadin
kena masa. Weh adi ja apik kene penabone nerai ngangsal ben po. Jantoh dong Dewa Ratu. Kene apa penabuh druno-druno tuh. Bedik nek pengalamane yen bapak-bapak magambal mirip ampun uning cedut njet derai nggih. Tapi tan kenapi nunas tepuk tangan majang ring penabuh duwe niki do. Luar biasa. Apa mau intan? Ajan kene truno-truno bagus-bagus je penabuh derai saking banyak napi niki. Wana sare wenten sangarnya niki, peseng sangarnya wenten. Napi adaan sangarna. Probolinggo. Wanarat nunas tepuk tangan majang ri penabuh duwe niki tuh. Luar biasa niki mawasta generasi muda sane ngajagan seni lan budaya Bali dan kenten. Nembe lantas derai meriki lembe lantas derai boleh ngatoraya. Pangastung kara derai dumun majang ring semeton derai sarang sami riki Om Swastiastu. Mih durung ngajang penonton niki. Dong Dewa Ratu kene jasiu mau balen mesawat jak saktos. Tuh tunasi cang derai reng ajang nuna sugro ratu sesuai di jang si raja panya riki tan mesawat jak panglacur maka sami. Jakti bu jane nenyak mesawat jak pang sugih. Kengken lagi lacur. Wawan male pisan niki semangat mai derai ngatur raya tuh. Wawan male pisan Om Swastiastu. Berarti mula matre dini nge orang sugih jak sepan nyak mesawat tuh. Ada luar biasa bapak nuna sugro nge derai dhuwur niki bapak betenan kenten nge. Masa Pak Kenyal beten Pak dhuwur minyak derai Bang beten. Mau balik he bu ajan. Dah luar biasa penonton derai pun api gatra semeton sarang sami. Becek sampun ngajang. Sampun nggih derai ya durung berarti niki tuh. Ada nembe lantas derai meriki ngatur rayakan kentan. Luar biasa panitia riki penyangro luar biasa nunas tepuk tangan dumun niki tuh. Wenten jak PKK ibu-ibu wau nggih. Jo derai mai ngatur raya tuh. Kayang teh riki cap jedog tuh. Uning cap jedog. Ya jangan kan kalau sing tanyen ya derai. Ada aja ibu-ibu beragusan make kacamata aja ya ragane nggih. Ada mula ler riki merah teh bu. Kayang teh cap RSJ Bangli nyom. Kopi misi sami roto pahit mekilit tuh. Tapi sing kengken asal peman kan derai mai ngatur rayah tuh nih kapiang derai yang penting penonton derai sarang sami pekedek pekenyum tan kenten nunas tepuk tangan mali pisan tuh. Kene penonton derai mah VIP penonton sami onyang negak di kursi tuh. Ada asane teman boleh tongos tegak niki. Enten Pak Swastiastu Pak. Nge ampun uning bapak ragane berag len selam di petang ngoyong. Sira berdua kepadot nikah nge. Mriki Pak Galang kidem niki nge natang ngidang lampu nyorot mereka ke petang Ajan itu tuh luar biasa penonton derai ini dajan-dajan Bapak Swastiastu. Bapak nih baju pink. Nge. Nabi nikah kiap. Oh sipit penyingak nih. Kaden derai kiap tuh. Aduh luar biasa. Apalagi derai nembe derai kecunuk sarang penabuh kene bagus-bagus tuh. Dijoben ngale saya onyang runo nih beli. Onyang runo. Ada pantun Bang Penabuh. Asal derai ngorang pantun saut cakep. Linge. Nah, siap Lia. Len bos selam len duri dengan paling semangat nu saut ajan. Ketoko meli kabel. Kepekan meli kunyit. Suwet monto megamel roko malu nyit ien ado. Ya sing ado. Dan Dewa Ratu ne paling moglong paling selam men kedo dah. Aja sing kaya mai megamel. Aduh bolot kedo bulet dah. Adeknya nadane ne moglong ne beli. Wowo. Wih, adang jemo do.
Jakti bu, adan kulo derai cuma hajos bu. Jan beli wowo. Dialah sarap mai beli jelemo nih. Deh penonton sampun sumanang sayong derai niki pergina asli makanan ciri khas Palembang uning. Apa mpe? Tanggung dengan orang sing dadi jorok-jorok gitu nih alit-alit liu tuh derai ini asli cewek bu coba cek pasti wek kaman nih wek aja yang beli nih moglong nih len nih madan cedok nih cedok coba cek pasti ngelendok tapi yang aliang saya Hasan Truno dini sing man derai ngalih saya beli yang aliang saya di motor body beli nih percis cara motor NMAX turbo nih gede itu bu uning beli NMAX turbo nih motor gede kayak yang kenal pot nih gede jajan li ajan dah malu-malu ket-ket gitu beli orang main jatuh le derai nih di belakang tuh len bu nya adaan beli nih di belakang nih beli padat aduh asal bu nak ngayada nak ulo cocok jawa nih tuh saja kan beliau yang beli padat nih len bu aliang saya di motor len bendo busan motor NMAX yang di belakang len tuh modan motor Vespa orang beli motor Vespa awak nih kan gede kenal potnya pasti cenik beli kupu-kupu terbang melayang I love you sayang seken jomblo beli jomblo bong anten berdua nggak mana ada ukurannya dini ada adi belinya bagus nih mas beli aja deh nya nadane nih bagus nih nya nadane Justin sekoneknya nadane Dudano bapak ada dini Dudano wenten Riki madwe na aletnya niki wenten ada bapak dini beli kengken ada klia basana derai na ali sentano nya asalnya tano kemungwi doja sang suratmu kene derai bang jan bebre-gidek mi saya ngajang-ngajang let nih jumah beli saya ngajang let nih kengkennya nadane beli nya nadane kak kocong jangan nak ketiang timpalnya asalnya ada trauma jak cewek nih beli ya kengken kiap nya nadane tadi mau kenalan tadi derai ngerayu enak kengken sebenarnya beli ada masalah cuma hati ndok kene bayu kengken beli kengken sing kengken marep mai jani kan man mau kenalan tuh dewa ratu bu ajan mau kenal jana Truno bu kadan bu luang limane kakak ajan sing kengken mau kengken mau gelonan beli putu made penyoman kade dadi derai ngerayu dadi adi cara nak trauma aja sanda cewek sekan dadi derai ngerayu dona ketanya bis-bis tasnya jumahnya asal beli asal sembang sirop banyak jumah jak kurang sing gitu derai kan telepon nah engken ada klia basane tukang to ada dini sastiastu bemekelo hidup mekelo ada latihan magamal yang ada mulai mah gambalmu gede nanya pak guru nyaseng gitu yang gede lu gambalnya beli cepok kan tok ketang cepok tukang gira dah wiwowo aduh ngejar payung orang wowo gede kan gar gambalnya beli enseng kita mulai gambar mulai hadan mah aja gede gar gambalnya gedean ngar bende gedean ngar bende besigis awak agen gede nih igis kita nak kangwang musik siap ya nya nadane san geluna de ajus sekan de ajus sadana beli sekan beli kade bagus sekenang beli bagus
skincare tu sing nyandang limang tali. Aduh Bu, yen mande rai tunangan kumis rining-rining kene Bu abulan pitong dino de raya nyang-nyang doh. Engken beli. Kengken ada klia bahasanya de rai. Ye, adi jantan, ada polos sejana. Ajan bonglah tunangan. Sekan bonglah tunangan. Sila kejap kan, malam ini aku milikmu, saya udah beli ya. Jangan yang brondong-brondong kene rayu kat semong sing kelabu. Ajan nih kene aja melali ke pasir Bu paling agat lo jagung bakar nih selam-selam tuh kerpak yang gigi selat tuh. Yan bapak niki swastiastu bapak. Teh garis-garis niki nih mecel lape niki Pak. Dah gelon. Swastiastu. Yan bapak niki len Bu artis Uling Mataram. Uning Mataram manusia tanpa rambut. Nge bapak swastiastu. Bener galang bumi mangken reng taban nge bapak nerang niki. Nge Pak nge swastiastu sira peseng nih Pak. Nge Pak Tuliok kan rabi riki Pak. Enten necen rabene niki. Ada panane dini. Kenalin mama baru. Jangan ada swastiastu nak lingsir niki motor medek niki nak lingsir nge pawahe gitu. Aduh kemudian bakat do kesangat derai tan kenten liu lantas derai memunyi liu lantas derai pelehnya tuh wentane derai riki sane mawasta reng jagat santigraha dadosne derai pengayah riki natan peraragan derai ngatoraya riki tuh wenten lantas nyaman derai malesiki tuh yang caro kadi mangken tan kenten yang bajang mara bangun napi ambil dumun Bu sampat mau bersih kan kenten yang nyaman derai niki nak tios tuh ape pecel malun polon itu yang kadi mangken yang tan dunda nak tenyak ne madan bangun semeng tuh ajen si barangan derai nekat riki tan memelut mau payah jasing lekat-lekat dan polon itu leh iya Allah bos saya agak dulu itu hilang polon nih biar leh mapan kene ngatur raya penonton bepedampia subuh saya galo di belakang tuh nak mulok kewah iya orang sabar nah dulu Maderai kamu itu secara jadi perempuan jangan apa itu weh nak kengen jangan dijong ngatur raya kene rame penontonnya tuh kene semangat derai ngatur raya aja lo nak gebras nak deragong ngatur raya tuh tanya macam-macam kengken ngatur ayat ini secara kita jadi perempuan pengatur ayat ini pangsiago orang kamu aja cerewet jadi perempuan saja nemok leng tuni ngemal-mal ngemel-mel kedidian ini pangado aja mau dini megonyaan lan gebras raga lo ada Rai ya sekat ingat tumben ngatur ayat di tapaan dini di sudah marah toh ternyata dini paling elit raga ngigal Rai neng elit kengken tumben ngigal di lantai 3 nanya weh adi jalan lantai 3 olehnya pertama lantai 1 apa kada nyisi ya apa ada di lantai 1 aspal nanya di lantai 2 olehnya kengken ting metingkat-tingkat lantai 3 langsung genyot-genyot nanya apa kada nyi betene apa tuh triplek mango jangan yang jejah Derai Derai masih jejah lo nak kengken jejah ya yang jejah itu ya pesu cang yempak panggung enak makanya kangwa ngatur raya alon-alon dek tuh Jani yang kamu dah siaga dari itu malu dah Derai nah subuh lo lan gebras raga lo posongan
luar biasa. Nenge luar biasa kengken. Akal yang mekelot di belakang sebani besul Nah tawani. kengken makado. Tolehnya tumen jani cang nepung langsir metegol betali rapia. Betawan tegol tali rapia ade namanya. Lesong tolehnya di belakang. Kengken. Atuh langsir ane sekangi metegol di dia ngane daung di jok ada tegol. Ijo tegola. Di punya Jepun no. Cang jejah yang apa langsir ya pekat. Makan adeng-adeng nah ini masih bersemangat ngedelaya. Derai. Ya kengken. Ternyata ulen dini derai. Oh tolehnya nyogo alo. Ternyata pemain sinetron gawas. Alo selamat malam Pak Bokir. Awak ini dan Tolehnya saja. ternyata Pak Bokir kejenggit aja. Tolehnya adi bongla adi. Nenek bapak boren main bom masuk awak selem di galang ngoyong nak benggong doh. Pak minta tolongnya Pak. Tolong dijaga. Ampunnya nyongkok lele Pak ke sisi Pak. Ya saya balik promo aja garang tunggut lah. Jangan itu laes dagang lengis di Sudi Maro kan Oh tarik derai. Tuh pegang lo. Aku kona ladang amanguranya ngangang. Tuh, ne subo tuh. Dijoben ngale sae. Asik, luar biasa. Tarik lo. Weh, adeng. Ngale Pak Bokir ngale. Jangan itu. Ada deh. Adi cari ogo. Adi jangan nyogok nih, Beng. Ya inilah dia pengibeng versi dangan-dangan. Jangan lagi dah kata. Nih, kita punya dekat gua aja dong. Sana sangler tadi. Ternyata buat bapak ini deh. Adi bisa mencium. Jangan ajaran. Bisa jangan dong. Ya, rere. Aman landangan akadi angai tate. Kengken tuh kengken. Ngancel. Ada derai. Kengken. Minta tolong. Nak keng. Orang yang Pak Bokir menek derai. Pak tanggung jawab nih Pak tanggung jawab. Ngancel jet nih. Pak diolas putih aja beda kan Pak. Pak Bokir. Barang gratis nih barang gratis nih. Digalakan Pak Bokir derai. Nih bawa. Sepan kan saja nah. Tuh putih garjet nih bedik genang bedik gen. Tuh bawa aja nah. Lu enggak ya? Ben Pak. Ada derai. Kengken. Pak Bokir minta tolong mai malu. Ben besek Pak Bokir nyonyok les celap punya Pak Bokir. Tepok gayane Pak Bokir busan. Kengken. Carona ngejok linong Bapak tuh kene limane oh. Derai. Cang makasiap. Kengken. Ulian Pak Bokir sepan menek ke panggung. Ternyata salon caplok. Aduh derai.
bokerin dekat diri lo. Asal bang barang gratis nak sepan bapak akan ditunggah kan di salon itu. Luar biasa. Ini nuna sebut tangan semetan sini karep biasa tuh. Kene pedampiak penonton cinga nah. Dijo ngalih cara jani. Dijo ber ngalih saya. Sejarah buat yang dados pergina nembe mangkin ngatur ngayah diki cuma mangkin mantan penonton paling rame yo. Paling rame. Oh, ajak 5 kali moh 800. Adilion moh nih 5.000 ane be 800 ija kadanya. Ijo itu sing mantewas beten punya Jepun. Aja tapi sing kengken yang penting semangat penonton jani ngatur raya. Apa dane menonton dari ngatur raya. Ternyata disinilah kita menemukan penonton berkelas. Penonton berkelas kengken. Ane dini kelas pelangkanang. Ane dini kelas VIP. Kelas VIP. Ane di petang itu kengken. Kelas angko. Saru-saru di itu baru gede kak. Inyak yakin sang derai. Kengken. Ane maju jujur di itu jetnya pasti beles. Aduh beles. Kak cu. Jangan nawangin lo kita khusus bapak-bapak kan mau balik. Bapak-bapak. Agnes semua tidang ratu itu dan Surya tidang Gustin tidang semeton sarang sinamian tak kenal maka tak sayang. Kenal mapan lo mai dumen ngatur raya sing kedo. Sedurung tidang lantur tidang perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri malu. Ini nama tidang adalah Indri Kumalasari Permata Dewi Waryaningsih. Misi Waryaningsih. Itu nama panjang kalau nama pendek ada juga. Nama pendeknya? Geita. Ada artian Ita geng. Rasa gagasan bahasa Tagal kan nenek. Tapi jangan salah Itagal saya juga punya titel kayak bapak-bapak yang di sini. Oh ada titel. Ada SA, ada MSI, ada SPD, saya ada juga. Lo tamatan hijau. Yang tamatan biasa kuliah gitu. Apa tamatnya jadi gelar? Gelar Itagal IWR. Oh IWR tuh apa tuh? Itagal IWR. Apa IWR? Iwayan regupnya. Jaga kena regop. Tapi luar biasa ngesuk semua titiang niki mangdan enten iwang penampilan resikan titiang pasti metaken ida dane dini. Metaken kengken. Ane pesudere nenten nak lo apa nak muani. Pasti ada ibu-ibu metaken kira-kira predino lo apa muani. Tapi salah bali buah kepundung padi bali buah kelengkeng. Artinya semeton sami sampai nang bingung tiang niki barang ngelenteng. Kengken pak kengken. Nyangol nyonyone sandakep. Nyangol. Ternyata sekat ingat dari Progino. Benar. Pemenjani ada nyemak nyonyo saya suit nyemak nyonyo langsung komplain. Komplain kengken. Adik katos gitu. Olehnya Pak Bokir langsung pos ngetel. Aja Pak manian yen kalau macik nyonyo metakon malu nih asli apa sing. Tapi jangan salah Derai. Kengken. Secara kita sama perempuan Derai. Ternyata penonton dari sini bukan dari Sudimaro aja. Coba kamu lihat di depan. Wow, itu adalah undangan spesial dari India. Oh, ibu-ibu neling. Lihat lu nih baju coklat, baju pink, baju biru ya. Benar kengken. Halo, selamat malam Nenek Tabasia. Perawadan. Ternyata ada tidak bajang-bajang kengken kadangnya joget. Kengken joget. Ada di depan percis cara Ratu Jodang. Ratu Jodang. Ada di kaca di tengah percis cara Ratu Nongkaya. Ada di belakang Derai. Percis cara dangap-dangap. Perawadan aja nak lingsir sing tadi gitu. Tapi luar biasa Dijo ngalih. Dijo ber ngalih saya. Lingsir luar biasa kalah bajang-bajang kalah tuno-tuno anu mana. Kalah kengken. Coba lihat nih, wow, itu paling gaul nih Coba lihat rambutnya silver metalik. Domadan uban nak mapan ampun lingsir berubah warna rambutnya. Sing mesemir warna apa orang lausan? Silver. Niki ibu nge sugra ibu nge ibu khusus sana melingnya niki nge yang dados yang nunas yang dados yang itu becik-becik ngicau bu nge. Kengkelet nih. Pangsing mebalap bedor gede beden gede. Ukul gede tiang kak setahun beden cuy. Naga di pelangkane khusus keluarga besar. Maksudnya? Oh, nih gede-gede kan awaknya di sini naga. Cina nanya gede-gede. Ibu baju pink nih. Ya naliang saya nih madan body paralon. Paralon. Para sayu body cara galon. Tapi Bu, baju bara igis nih gede. Gede. Teh raga awak apa tuh? Ternyata beda. Merah nih kan beda. Merah nih beda. Ada baju pink merahnya paralon ibu tuh paling elit deh merah nih. Kengken. BMW. Kengken. B. Body. M. Montok. W. Wow, gede nyonyon. Ini buang aja nih nyonyon nak dule-dule ha. Tapi secara kita sama perempuan memang lihat dari sini. Oh, dari susu. Kalau tiang tuh sama perempuan Bu, yang beda cuma ini. Beda nih di sini kayak beda kayak. Kalau
ibu-ibu itu mereknya Nokia. Nokia. Nongol ketat indah asli. Oh, asli cara daerah asli. Man anun nyi kengken. Lain merek nih. Apa merek? Ericsson. Artena? Enak dirabah singa sepon. Sing ada sepon di belakang apa kadang yang ngocang anti. Apa enggak bisa? Kulit bantal jak kulit sumping. Kumain jani bangkang dekat nyonyo. Nyi ngatur raya ingat teh nyonyo tuh jang di tas tuh kutang-kutang. Jangan salah nih nyonyo cang ngerti. Oh nyonyo ngerti. Di dia cang igel di baju hujan dah wangi. Bener? Besok hujan ke Jumat jemuh cang nenggil yo. Nih agak dini ngatur orang ayah aduh pok dini tuni nak kobong cang ngatur orang ayah. Adi Ya mempan cang baju marah balik cang nyonyo cang ilah. Tetangga cang gelir-gelir nya. Kengken. Yang lah nyonyo play bang cicing gitu. Wah. Nyonyo apa play cicing kan? Nyonyo multifungsi ada aneh tuh. Yang Beli bokir. Beli bokir ya tadi tiang ide beli. Pemani biang laga lulur na beli. Yan man lulur lapindo biang beli. Beket yang luap nak lulur rapindo len bok kutak warnanya biar lap aja. Saya orangnya kuda. Tulen ah. Jangan salah, inilah penonton yang paling luar biasa kalah bajang-bajangin lanang-lanang ini. Nengay kalah gengken. Nih ada nih bapak nih kulitnya mulus. Mulus? Apa artian mulus? Badang nih. Pak, angin. Sing mulus nih madan putih. Putih itu. Ruon buka kabeh. Sing kayaknya bapak nih sedang. Oh sedang? Sedang kengken. Selem denges. Sekengken pange. Ya yang perawakan saja nih Bang Wale merenyi nomor 1. Iya nak teman aja bapak nih. Mari nyanyi lagu bapak nih. Oh sing man ngerayu. Apa? Pangwang penabung nih bagus-bagus. Tapi jangan salah yang alih tunang yang alih kurang pasti yang milih cara bapak nih. Oh dia ngalih selera aja Yang agak putih bapak nih agak selam yang cang ada bapak nih bisa len dekat. Kengken. Belang bungkom. Ini merubah keturunan ada aneh tuh. Mari pak. Ayo sini lah. Ayo lah pak menek. Ayo pak sini tak kasih nyonyok loh. Ini buang saja bang nyonyo aja. Alah main nak beli. Main nak ngiping main. Menek pak. Adik kasih tari pergaulan dulu. Langsung tadi pergaulan. Mapan pang sing rago kan ngatur raya penonton masih pangman ngatur raya sih gitu. Tapi ngoyong Pak Boker, Pak ampun manos Pak. Tet punya tiada makasiap. Atau lehnya aduh, ini baju ini perempuan jak berubah dari coklat asalnya. Yang perawadan, bapak nak len merek parfum nih. Apa? Nih parfum G. Gitu. GPU kebona. Jangan salah. Ini macam-macam orang GPU. Kengken. Buset jet jatuh sing GPU merek. Kengken. B. Kengken. Balsam. Sama Pak ayat ditarik. Ngibeng pak ngibeng. Barang gratis tuh keras berpikir. Bisa ngelas udang ya pak. Ayo tarik mas. Ayo Pak. Gelut jogetnya pak. Adanya cara ngedok celeng nih bang. Ayo. Genja dangap mongkot di punya nih kece pokoknya. Woi. Asik ya, ada celeng Adi lo mohon bang. Adi kalau mohon bang yang joget dah. Lano. Mana sih?
Weh, aduh, ngejar entar jangan. Ngoyong na derai. Sekat ingat tumian canggih kang gue yang celana derai. Yang makecosong yang gue celana canggih. Saya gitu, cang jajal beten mah pompan. Triple anggo-panggung nih doh. Ay semangatnya pengibengan. Ternyata derai. Cele yang madong aja dangat-dangat pesu. Ay, yo bapak atuh lah gaye ante-ante yo liu ternyata ini doh. Ini doh macam-macam pengibeng ini galak-galak. Agak liku cang muani mai doh. Yang lo banat ada perkosa bisa. Cang jajah. Syukur cang muani derai. Aja Dan saya cang igal bisa belen cang mule. Aja, nah kamu awak meragam muani masih sengkekan Oh ya, orang di sini. ane pikir cang ane pertama ane moko tuh. Ane moko Ya pincak lana marah toleh cang apa kadang nyicap celana ane. Apa? Ular zebra. Toleh yang kane. Wih, sing masalah boleh nih. Apa? Celananya bolong. Ini tepeknya bolong. Aduh ukas bolong tuh ada pesu derai. Apa pesu? Marah toleh cang basahnya gede, marah toleh cang nalpot ne plat motor kelungkung. Kengken? En mau keledan. Aja, aduh leng di joy tekan polon ne busan deh weh. Nyi sajan ngajan nggak ngalih Tapi ini makaca nih bagus. Halo saya. Terima kasih ya. Berapa nomor celananya? Udah ngeblar lah no ajan. Ternyata lu Luang kengken. ane benajak limo tuh pesu langsung. Ane terakhir paling tepuk canderai. Kengken. Kengkeng cara lindung mau goreng. Apa kadangnya apa? Apa? Untuk jet sampat. Ijo yang man sampat nungka atau kakek nih saya ngado tuh. Aduh luar biasa nuna tepuk tangan nih gitu. Ada mulu galak-galak dikingnya. Ajan tuh dan saja lo main atau raya bisa bleng deh raya mulai atau raya. Nih beli nih bensinnya ada nena. Buang kan ajan. Nak to joget deh seng deh raya dari joget. Ajan. Dados ngibeng kalau siki-siki ampun perkosanya man deh raya. Kalian bapak-bapak dikit terutama bang ngantuk kalian ngibeng. Suat derai. Kengken suat Marah ngibeng. cek cang di belakang derai. Boy lang ya. Apa marah cek cang di belakang? Kengken. Kabel cang lagi keles. Ajan doh. Lo kan bapaknya bang lagu nih. Spesial buat Pak Bokir malam hari ini. Ngerayu gendeng kan aden bang. Hanya tidak mempersembahkan sebuah lagu dari Deuli karena Deuli tidak bisa hadir malam hari ini. Maka tiang yang mewakili tiang adalah saudara dari Deuli, nama tiang Deulek nih. Ayo ngawang bang. Deuli sedang teko kan gendeng malu bapak. Kita akan persembahkan sebuah lagu dari Deuli dengan judul Bangkung Ngamah Kucit. Wih, ini saja saya gitu judulnya. Apa? Bangkong ngamah gula. Setiap cang orang Bangkong bencan oleh Pak Bokir percis batuang sarung kucit langsung Bangkongnya ngamah kucit. Ini saya ini bapak aja kucet saja nah. Pak Asik semua bangnya. Kari berdua rapi tapi ampun berdudo. Oh, udah berdudo? Benda rabe nih niki bu. Anaknya rapi. Ayo agak bau atas ah. Ayo nyimalu itu. Kengken. Halo, selamat malam maduku. Atau deraki. Ternyata Pak Bokir dua ngale kuranan. Dua kengken. Artis masa kuranan. Oh artis. Tolongnya halo, selamat malam Pide Sanarona. Ajan berpikir mirip ibu. Apa ya pertama benjongannya doh. Ternyata saya no. Ternyata ganteng pasti Pak Bokir pidannya. Kengken lihat nih. Percis saya yakin Pak Bokir ini pidan pasti penyanyi. Penyanyi kengken. Penyanyi Bali. Nyen. Wow wawewe. Sik semua bangi. Niki rapi ya. Niki rapi ya. Kudang kilo ngajang per hari Pak. Nyi jatakannya. Artinya akan benar-benar ketimbang menghina. Artinya subur. Bapaknya dua. Artinya ngubur nih bu. Ternyata Bapak pinternya. Niki Bapak berarti setia sama ibunya. Tiap hari bangkitan kesuburan Pak. Oke. Kesubur kan maksudnya. Saya bilang nepuk Pak Bokir sama kita gede. Ternyata Pak Bokir itu lucu. Kayak Niki yang wenten karya ampun yang alih ke Pak Bokir orang ngigal yang yakin saya ngigal pasti utah-utah itu. Ya jangan ada utah-utah. Nyi payung rayu apa kengken? Rayu. Kita persembahkan sebuah lagu Bangkung Ngamah Gula. Bangkung Ngamah Gula. Ya. Ampun tegang Pak, ampun tegang. Aja selesai selesai. Aduh, nyi paman kan boleh. Jan
Kengken matlano. Aduh, derai lah. Kengken. Sing macucun yaler. Kengken. Sing macawat. Nyinaman kan oleh do. Ada grogi. Sangkaning rasa sayang tiang kabeh tak bokir kadi rasa uling abokati kelapa kabatis jadi tiang mulahan pokoknya mak kejang tiang aneh ngelahan pusing dadi anak lenina Pak Bokir yang tadi dia matakon di zaman kalung jodoh Pak Bokir Donyi macam-macam. Jen kalung jodoh orangnya. apa tuh? Takone ante kuluk cuma hango. Kalian rasa tresna kiat kapengin beli agak jak dagan beli aja tapi sudah jelek bayune asing rasa laksanane buka bangku ngamen ye bolos kan lingkung tiang jalan mula never been Uang yang mau nyi Kengken. orang beli uli orang wes bali adi jene masalah lah di jene Di sudi mana? bali angelnya adi mato boleh bengong adi beli tak dia Ya, Anak makanya kita cuma main ngigel gitu. Ada selingkuh. Nah, betul. Saya nadi selingkuh tuh. ada nakal. Nah, Tadi lah kau kasih. dari dikata-kata percis cara dagang gome di kalangannya. Kan? Terus tadi musuh dansa gitu. Itu tiang bebas ngantanin bali abang kemam lagu klingkang jalan mula abang kemam lagu klingkang jalan mula Weh, kosong jetnya aja. Nyedek kengkennya. aduh nak lingsir buang kok gitu aduh Sik, adi jak polos bapak yo. Dia praben nih sing buang nih ngosot jet. oh nak berdawa ke raben nih Kengken. kan bukan sunah bapak nih nak laki-laki klet boy kok Weh, apa kan boy? Playboy kita Oh, nanti. playboy. Aja. karena kita tiap lepas nanti bali abang dengan bagus adukan klikam Adi jangan. Asal yo rayu mah kita bangun ke bapak. Aduh segera tidak sesuaian Niki wawu betul-betul metaksu setelah dibuka untuk percis diraih dangap kopolo suksema banget percis nih suksema banyak tunasan Niki taksu dangap nih Kayak perawadannya saja ando. Jadi suksema ibu nge ampura bunyi angin nanti di belakang ibu dapat hadiah nih sarang bapak nih oh mana dia? pokoknya ibu kebaca gratis sejak bapak nih Kengken artis apa gratis karena apa? di sini dekat dengan Yegangga saya akan kasih tiket gratis menginap 3 hari malam Iluang dong. Ah. Adi jodoh ya ganggu di jane. di Merajapati. Setro do aja. Semua punya Pak Bokir nanti ke belakangnya. Ini mungkin saya punya biu meli bosnya. Nah udah nyimpen Tangan juga. apa? Aha. Asal rayu bapak aja terpanggil lasan jiwanya terus ngeles udang. Tapi bapak ini multi talenta. Yang muti Selain saya pengiring dia juga pintar tari dangap terakhir Cang pasti yakin. Kengken Bapak ini tari apa tawangi? apa? Tari rangno. Sukses bapak nih. Suksema bapak Mali luar bos lain biasa. rezeki langsung budal nih.
Ya nak udang orangnya. Nah biasa anak di duka ada nyongko. Nyiman ngintip belat nih. Nah biasa nongos nak mandas Pak nge, seksema Pak nge. Benar mah lebih serah yang di belakang Pak nge. Nya baba tuh dacin Pak nge. Badan dah. Maderai jangan pirenga. Duh dong Dewa Ratu. Lo kelawanin mo leng tuni jak bakat aja derai gerada geruduk tuh. Apa nih ada sandang orang lo teken mo jani? Lan tegarang orang jani teken mo lo. Aswadarna ajwa elengin. Duh sayuwati tuh nyen lo. Ingat teh saudar mani raga aja kedadua dadi pengayah. Cengken setani raga jani dadi pengayah gitu nah ingat jani lo. Asukan raga jua dadi pasangan. Sayuwati lo suka kelawanin duka nak mula sing dadi tuh nyen pasahin lo. Angirang itu ya Sayuwati mapani raga dadi pengayah dini ado nih kairing ide yang sinun sing gitu. tua saja Maderai dadi lantas pengayah kesayangan dini pangsun ulianin mau ulianin Maderai rereh lantas kebibawan puri dini ada nangunyanya buka jani sentuh na ingatan tugas si raga Sayuwati lo kengken setani raga dadi pengayah dini benane raga mereresek mejejahit ini apa benane ketumas nih kirang-kirang anggo yabnya jani sing gitu lo. tua saja sotani dadi na lu kengken yang tuh keginane sentuh na ingatan Maderai Naman jani kengken lo. Madiang tabaka panjang Pak sing peleh derai majalanin jani kengken benane dab-daban abang sing kasangep ajua makingken angin Nah men kendo lan mataki-taki jani lo. dalan mata jua madapangap atur agar